हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग गाइज है। आज हामी फेरि आइसकेका छौँ एयरपोर्टमा है, सिधै त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो आज बरेको फ्लाइट छ है। सिधै आज हामी एयरपोर्टदेखि प्रत्यक्ष यहाँको कार्यक्रम हेर्नेछौँ गाइजहरू है। मान्छेको भिड चाहिँ खचाखच है। कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भ्लग हाल्न असमर्थ भयौँ गाइज है। अब फेरि नयाँ नयाँ भ्लगहरू हाल्नेछौँ। आजलाई चाहिँ हाम्रो एयरपोर्टको भ्लग छ। मीना आन्टी नमस्कार, स्वागत छ भ्लगमा। कहाँ उता देखिरहेको थिएँ मैले, उता फर्केर बस्नु भएको थियो पारी। 1 घन्टा पहिल्यै आउनुभएछ है। हाम्रो ट्रली चाहिँ उता है सामान अनलोड हुँदैछ। म चाहिँ ट्रली लिन जाँदैछु है। यतातिर मान्छेहरू भित्रतिर चेक इन भइरहेछन् है। कोही चाहिँ ट्रली लिएर आउँदैछन्, म पनि ट्रली लिएर आउँछु है। चिसोले गर्दा डेन्जर छ अहिले है। अब एयरपोर्टको बाहिर पनि यस्तो डेन्जर चिसो छ, भित्र चाहिँ एसी सिसी हुन्छ, हिटर सिटर हुन्छ है। अब बाहिर चाहिँ हुने कुरा भएन, यता पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हिटर सिटरको। ल अब यहाँ ट्रली लगेर पुग्छु गाइजहरू। ट्रली चाहिँ आयो है। अब हामी चाहिँ ट्रली लगाएर टक्क सामान लोड गर्ने अनि फोटोसोटो खिच्ने। त्यसपछि 8 बजे चाहिँ चेक इन गरिसक्नुपर्छ यहाँ है। अनि त्यसपछि गरेको फ्लाइट चाहिँ 10:45 कि 55 त्यस्तैमा छ है। अब हामी चाहिँ सिधै फोटो सेक्सनतिर जान्छौँ है गाइजहरू। अब चाहिँ यहाँ खादा माला लगाएर सम्मान गरिन्छ। सम्मान आदान प्रदान कार्यक्रम चलिरहेको। या हो स्पेशल ल्याउनु भयो आन्टीले। ओ माई गॉड, एकचोटि मास्क निकाल्नु त आन्टी। मास्क निकाल्नु क्या, मास्क। ल दिदीलाई बिदाई गर्दै छिटै दिउरानी ल्याउँछु र फेरि बोलाउँछु भन्नु न। भाउजूले ढोक गर्नुहुन्न त नि। अबको फोटोसुट कार्यक्रम हाम्रो यता हुन्छ है, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लेखेको ठाउँमा है। ल ल यसरी अब कब्जा हान्नुपर्छ, यहाँ टक्क लगाएर फोटो खिच्नुपर्छ है। एयरपोर्टको माहौल यस्तो छ, चर्किसकेको छ। अब यहाँ पालो आउँछ हाम्रो है एकैछिनमा। ल हाम्रो चाहिँ यहाँको फोटो खिच्ने कार्यक्रम सक्यो है। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लेखेको मेन ठाउँमा चाहिँ फोटो खिच्यौँ हामी। अब उतातिर लाग्छौँ है। हामी चाहिँ बेलैमा आएको, टाइम धेरै छ अझै। अब हामी चाहिँ अर्को ठाउँमा फोटो खिच्न लाग्छौँ है। मेरो फ्लाइट हुन लाग्यो जस्तो छ यहाँ यसो हेर्दाखेरि। खलासी काम गरेँ म, फेरि गाह्रो छ यहाँ एयरपोर्टमा। खलासी अलि नमिल्ला कि जस्तो छ, मान्छे ठोक्यो भने मारिहाल्छन्। अब हामी अर्कोतिर लाग्छौँ है। तर अरू बेलाभन्दा कम छ मान्छे। यहाँबाट चाहिँ चेक इन गर्ने ठाउँ गाइजहरू है। आज मान्छे छैन धेरै। ल यहाँ हाम्रो सुट हुँदैछ है। फन्न घुमाउनु जानु उता। यताबाट यस्तो गर्नु न, नभए लाइन लगाए जसरी बनाउनु न। आउनुभयो। काठमाडौँ कोरिया, काठमाडौँ कोरिया, काठमाडौँ कोरिया, काठमाडौँ कोरिया। ल काठमाडौँ कोरिया। ल अब आउनु, खाली छ। 1 2 3 काठमाडौँ कोरिया, काठमाडौँ कोरिया, काठमाडौँ कोरिया।
ल अब चाहिँ हामी भित्रतिर चेकिङ गर्ने बेला भइसक्यो है। यता आउनु मामा जाऊ। यता आउनु मामा, यताबाट हेर्न मिल्छ। अहिले ढोकासम्म हो, त्यहाँ ढोका भित्र नजाँदैसम्म हेर्न पाइयो। अलि अगाडि ल हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछौँ है टोलीहरू। ल उताको ढोकाबाट पालो आउँछ क्या। अर्को ढोकामा पालो आउने भयो। अर्को ढोकामा आयो पालो। यताबाट यता यता ल भाइहरू अहिले पनि यस्तो छ है, माहौल चाहिँ एयरपोर्टको चर्कै छ, त्यस्तो धेरै मान्छे चाहिँ छैन। अब हाम्रो काम धन्दा चाहिँ सक्यो गाइजहरू है। अब हामी चाहिँ लाग्छौँ घरतिर, पार्किङतिर यसो बाइक उठाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ यहाँ बत्ती पोलमा पनि लगाएर रहेछ, टिलिमिली टक्सको लगाएर ल हेर्नुहोस्। ओहो, पोलमा पनि बत्ती रहेछ, पारी पोलमा है। झिलिमिली चाहिँ एकदम चहल पहल बढ्या छ अहिले। सरसफाइ पनि पहिले भन्दा धेरै छ है। अब ठाउँ ठाउँमा ल हेर्नुहोस्, सफा चाहिँ सफा भएछ ठाउँ है हाम्रो एयरपोर्ट चाहिँ। अब चाहिँ चिसो पनि छ गाइजहरू, हामी चाहिँ अब रुमतिर लाग्छौँ। रुमतिर गएर खानासानाको प्रोग्राम गर्नुपर्छ है। अनि अब भ्लगहरू त्यस्तै छ गाइजहरू, अहिले एकदम बिजी भएर एकदम काममा बिजी छु गाइजहरू है। अब केही नयाँ अपडेट आउनेवाला छ। हामी चाहिँ नेपालमा केही गर्दैछौँ है। त्यसपछि अब काम सक्सेस भएपछि हामी खबर गर्नेछौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले खासै भ्लगतिर आउँदैनौँ गाइजहरू। फेरि यसो मेला मौकाले हामी केही मेमोरी क्याप्चरिङ मोमेन्टहरू हुँदाखेरि हामी क्याप्चर गर्छौँ गाइज है। अहिले चाहिँ हामी यो भ्लगलाई यहीँ सकाउँछौँ। हामी पार्किङतिर पुग्यो है। फेरि नयाँ भ्लगमा भेटौँ न गाइज है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग है त गाइज।